Укрэнерго Киев вилиетте девамлы электрика сөндірулеріні башлата. Бояпысы Украинаның энергосистемасына олған ұжымлерден себептір. Devlet şirketinde kaydetkенлеріне көре бір sıra kritik infrastruktura obyektleri zarar көрген. Paytaxt ve Kiev vilayetinde elektrikanın 30% kıtlığı бар. Kiev merkezi rayonlarını butunley elektrikasız kaldırmamak için Укрэнерго acili sınırlanuf tedbirlerini kullana. Şirket vekilleri Ukraynlarına sabah saat 6'dan 11'ge kadar, akşam saat 17'den 23'ge kadar elektrikanı azca kullanmağa çağıra. Yakın günleri elektrika söndürülübü çok ve devamlı olabilir. Ukraynlarga müracaat ederken Prezident Volodymyr Zelenskiy Rus teröristleri bizim energetikler için öyle kıyınlıklar yarattılar ki Avrupa bunu asla da görmegen edi dedi. В багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання. Доводиться обмежувати споживання енергії. Але ми всі маємо пам'ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері. Що б не робив ворог, наше завдання – ламати його плани і захищати Україну. І це не просто чиєсь там завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит. Rus arbilleri Xerson vilayetinden kaçkana vaqt teraktlar yapıp hatta Zaporijye atom elektrostansiyasında diversiya yapabili. Baştap yolbaşçısının muavin Oleksiy Gromov kaydetkenine göre Ruslar Kharkiv vilayetinden kaçkanlarından xulasa çıkardı. Ştabta işgalciler atom elektrostansiyasını işten çıkarıp texnogen felaket çıkarıp bunda Ukrayna'nı qabatlamağa istegenini istisna etmeyler. Gromov'un sözlerine göre bunu işgalciler Ukrayna kirli bomba kullanmağa istey degeni de tasdiqlaydı. Qaza olsa Ruslar ел Garp memleketleri tarafqa keter dep umut eteyken. Найбільш ймовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернених Україні територій. Крім того, цього тижня слід відзначити повну відсутність військових об'єктів серед цілей для ураження крилатими ракетами противника, а також продовження зосередження його зусиль на знищенні об'єктів енергетичної інфраструктури нашої країни. Це є цинічним порушенням правил і звичаїв ведення війни. Бахмут ve onun etrafı Binglerinin mermi patlamlarından kazılgan şehir için pek kanlı uğraşlar olup geçi. Ruslar tank ve reaktif artilleriya sistemalarını kullanıp Solidar, Bakhmut ve Cebe'nin bu kısmında olgan koy ve kasabalarını yok etti. Ukrayna mayıcılarının karşılığı neticesinde işgalciler ucumge keçip olamay. Arbilerimiz işgalcilerini Avdiivka yanından da urup çıkarmağa tırışa. Şarkı Cebe'nin bu kısmında düşmanının en kuvvetli bölükleri cenkleşi. Arbiler yetişmegeni vaqt seferberlik çerçevesinde alınganlarını Cebe'ge taşlaylar. Ama ular kaçmağa tırışa çünkü ne için cenkleşkenlerini anlap olamaylar. Ворог продовжує роботу щодо поповнення втрат. За наявною інформацією, представники приватних військових компаній здійснюють вербування ув'язнених у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території України, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів. Tahliyetili sayesinde hırsızlanuf Rus işgalcileri Kırımga, Xerson vilayetindeki bala evinde olgan 46 balаны alıp çıkkan.
Бұны Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжілігінде хабар еттілер. Балаларына Херсонның ишғал етілген территориясындан ратлыққа алып кетеміз деп керчектен есе қырсызлап сүргін етелер. Оларына шымды кезлевдеке лучисты лагерінде ерлештіргенлер. Кеченлері хабар етілгеніне көре, ишғалжілер Херсонның ишғал етілген қысмындан, ана бабаларından айырып тахменен 2000 баланы Қырымға алып кеткен еді. 12 бала Алешки шерінде ерлешкен, бала еві интернаттан да алып кетілген. Полиция ишгалжілер Украинада намустан кечу жинайтлер япмасы бойынша 43 жинайдава башлатқан. Бұны Украина ішкі ішлер Назирының муавина Катерина Павличенко хабар етті. Оның сөздеріне көре жинайдаваларынан бірінде бірқач намустан кечу факты қайдетілген, бірқач құрбан ве бірқач жинайетші бар. Полиция даваларыны тек зарар көргенлерінің аризалары есасында башлата. Ама құрбанларының бір чоқы бойле намустан кечу фаққында хабар етмектен вазгече. Ишгалжілерінің бойле жинайетлері олар олған әрбір вилаетте қайдетілген, ең чоқ Київ вилаєтінде. Відносно Київської області хочу відмітити, що тут було таких фактів встановлено найбільше. Я не буду називати ті населені пункти, де ці сексуальні злочини були встановлені, для того, щоб не розголошувати інформацію і не підсвічувати потерпілих. Але хочу сказати, що по Київській області таких фактів було встановлено правоохоронними органами найбільше. Було виявлено 15 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами Російської Федерації. Також такі факти були встановлені і в Чернігівській області. Там є близько 3, зараз встановлено щонайменше 3 постраждалих. В Харківській області, в Донецькій і в Херсонській. Харьков вилаетінде Украина арбелері күтлеви дефин етілген мезарны тапты. Анда 17 майжынан жесеті ола біле. Полицияда қайдеткенлеріне көре олар апрель айында иляк олған. Ерлі сакинлер хабар еткеніне көре рус ишгалжелері олы Украина арбелерінің жесетлеріні 2 юк машинасына юклеп, мезарлықта қазылған чұқырға келіп төккенлер. Русларанда арбелер көмірлген аққанда ешбір ишарет біле қалдырмаған. Ама ерлі сакинлер анда қачылар тіклеп, bu mezarına nezaret etken. Күчлі яғанақлар олғаны үшін полиция тек 3 жесетіні шығарып олған. Ишгалжелер Ахмеджетте яңа СИЗО açtı. O 300 мабосына сығдыра біле. Бұл Ахмеджеттің бірінші СИЗОсына көре 2 кереге юфақчадыр. Яңа изолятор түрме территориясында ерлешкен. Бұны Крымсос ақ құрчала жетішкілятынан елбашысы Олексей Тельненко хабар етті. Оның сөздеріне көре яңа СИЗО açılması Украинаның яңа ишғал етілген территорияларында тұтылған мабуслер Қырымға кечірілмесіні избатлай біле. Қырымда да тынту ве яқалынувлар тоқтамай. Оның үшін ишгалжелерге бұл СИЗОда азлық ете біле. Туи Авропаның ең бұйық туроператорларынан Түркиедегі темсілжісі Түркия отеллеріне рус туристері үшін бронлеріні лягу етмеге чағыруынен мектуп yolladı. Отеллерде ерлешіп болған рус туристеріні номерлерден шығармаға керек деп яза шirket векілі. Бөле талапны Русияге қаршы қолданылған санкцияларынан аңлаталар. Мектупта yazılғанына көре бөле тевсие майысының 31-не қадар çalıştırılmalı. Ама шirkete бұл тевсиені айынан 20 күні яңылатмаға ишандыралар. Мектупны Tantur Travel шirketінің малие менеджері Джезми Оскан имзалаған. Түркияде Tantur шirketінің Русия бөлігі қапатылған, хадимлер іштен бошатылған білгісайарлар блок етілген.